Veliki pozdrav svim ljudi. Dobrodošli na moj kanal. Ovo je možda i zadnji video na mom kanalu. Vam pokažem još 2 ili 3 najbolje koje ja mislim bar da su dobre. Prvo ću vam pokazati najbolju igru Hitman. Ako želite ovu igru da skinete, pošto će video izaći istog dana, požurite jer ostao još 3 dana prije nego što se vrati na kupnju. Zato požurite što prije da skinete ovu igru. Besplatna je trenutno, ali 3 dana će biti, kako da kažem, poskupit će, bit će u novac, a ovako je besplatna, pa požurite. A Hitman Sniper izgleda ovako. Sačekajte da ovo sve, pa ćemo se javiti. I ljudi, evo nas nazad, evo nas u Hitman Sniper. Znači, cilj je da vi ubijate ovako ljude ko i na PC. Ja mislim da ima ova igra za PC. Ovo ja sam radim misiju, pa trenutno moram ovo raditi. Pratite ovo žuto, gdje vas vodi do određenih mjesta koje trebate upucati. Kad odete vamo, morate sve ovo puniti. Ovako. Ups. Jedno nisam uspio. Ups. Lasoću. To. Gore. Ovdje negdje je taj glavni. Nije ona. Gdje tu imam? Ne znam da ga pogodim. Ne. Brzo. Šta? Povukao sam i nije htjela. Šta? Vidio ste dovoljno od ove igre. Ako vam je svidjela, skinite. Ako želite da je skinete besplatno, požurite. A mi idemo na zadnju, jer ovaj video mora biti kratak i savršen. Pa idemo. I evo nas nazad, ljudi, sljedeća igra je PUBG Mobile ili PUBG Mobile. Upravo smo u avionu, ali sad ću vam kazati kako igra u stvari izgleda. Evo mapa igre. Moram ovo maknuti, smeta mi. Sad. Ne ovo. Makni i sad. Idemo da iskočimo. Idemo, ne znam gdje. Ako želite jedno od ovih igara, napišite da u komentarima želim PUBG ili želim Hitman. Ali prije toga subscribeujte se i lajkujte ovaj video ako vam se svidi. Sad dok on sleti, grafika je jako dobra. Ali sad malo šteka. Zato što imam i Hitmana koji jako dosta oba dvije igre zauzimaju. I evo, izgleda baš kao i pravi PUBG. Izvinjam se. Malo sam postao. Shvatili smo. Sad ćemo malo sačekati da sve teksture očitaju. Kasni malo. Što se neće te očitati? Bjež. Oj, sačekajte ljudi, pa će vam se javiti. Evo nas nazad ljudi. Nešto sam morao od početka jer mi se prvo crashovala igra. I evo nas u PUBG. Pošto imam jake 2 igre. Ne. Ovo sad će biti. Bjež. Ja mrzim ove bagove. Vas neće bagovati, a ni u mene ne bi bagavo da nisam skinuo hit. Ali ja moram. Kada mi se svidlo. Daj, pusti me. Čovječe. Snimam video. Mogu kad puno ljudi ima tamo jedan izašao. To probuje.
pusti me na miru. Ne može. Znači, eto, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se ovaj video svidio, palite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Hajde, čao. Ćao.